Herkes pembe urbalarını kiye. Полная пемпификация. Пемпеляндия. Пемпификация. Лав-лав. Алейкум Алейкум селям. Маған айтпар, дурачиться можно. Сіз бүгін бізге қайдан келдіңіз? Uzak bakmayıp men Ахмедиттен шынды. Мен Жанатай көйінде келдім. Evден, Кеманеден. Мен келдім Қарасу базардан, Мушаш көйінден. Мен ise İslam Terek тарафтан келдім. Тамырларыңыз қайдан? Тамырлар hakkında айтқанда, мына екі Қарбабан Балаклава тарафтан Кучка ve Айтодыр. Ama bu көйлер шынды жоқтыр. Биталарым екісі де бір көйден ойсынқы. Шындықы заман bu көйге растущие дейлер. Babam tarafından Gavri köyünden edi. Babaları ise Derekoy ve Baydarova köyünden ediler. Anam tarafından ise babam Bahçeşehir rayonunda yaşaydı. Tapkhansa rayonunda yaşaydı. Ve şimdi anam tarafını aytmam çünkü men bilmem nasıl köy ama men bilem onlar noğaylar ediler. Babam Balaklava'dan, anam Kezliv'den. Ana tarafı Yolboy, a babası tarafı Ozenbar. Уркуста, Узунжи, Сахтик ve Kalendem. Hepsi Baydar taraftan. Менде ise hepsi anam babamda Судахлылар. Babam tarafı Хапскор, anam tarafı Хутлахнен Тарахташ. Қырымның en sevimli yeriniz бар ма? Şunu aytmam. Men Kırım'ı seveyim. Kırım'ın her bir köşesini seveyim. Canibek'ten seveyim. Яжда просто. Dalton'u pek seviyorum. Benim sevimli yerim Kırım'da bu oluştu. Уркуста. Мен öyle seçmeye olmayayım. Pek bu geçen yıl bu yıl hayır oldu. Çok yerlerde gezdik. Belki de dağ yerleri. Öyle yerler. Қарадыңыз, яғни Краймен Татарс Клаб сейретесіңіз ve sizin en sevimli programınız nasıl? Комментарийлерін оқиым. Тек пем-пемен бегенем қандау бар программа. Qaradınız bakalım, elbette benim de çalışam işte. Benim en sevimli programım Merkez. Yok. Karadeniz Production. Şumatılahır. Dur. Серьезно? Pek. Kardeşler konuşuyor. Benim de. Çünkü çok gezdik bu yıl. Çok yerler gördük. Плов yaşadık. Eğer Pempe'nin Akayı olsaydı, onun adı nasıl koyardınız? Сетевоберенность. Пемп. Niçin pemp? Бик Крым татар бос пемп. Мына более бар. Базер Yok какой-нибудь. kısmet olsa, eğer de kayga çıksa, men sizge son komentarlarda yazarım onun adını. Pempedun. Benimce mavi. Çünkü Pempe'den mavının balası son mor olur. Eğer Kırım Tatar model agentliği olsaydı, onun adı ne olurdu? Вай, ну мында қиын такой. Kıyın sual. Қиын суаль. Дюльберка. Güzelka olsun. Gülberka ve Güzelka. Дюльберка ve Гузелька через дефис. Siz de. Kestane olsun, kestane. Көбелек sözü, o ne demek? Бабочка. Бабочка. Разослано. Бабочка. Яша. Көбелек сөзі не демек? Бабочка. Afsuski sözü, o ne demek? Сөзі. К сожалению. К сожалению. К сожалению. Çömüç sözü, o ne demek? Поварешка, это нас поварешка. Чөміч. Қандан шорба қоялар. Мен русчасына білмеймін. Мен әр вақыт, мен орысларға да айтам, маға бір чөміч шорба қойыңыз. Олар айталар, что мен айтам, мынау большая ложка, которая у вас. Балабан хашу. Тержемесі поварешка, сауыңыз. Мына лаф-лаф яйында біз чөмадым бір рус сөзінде огрендік. Аллаға шүкір орында ezberledik. Rusçasına bilmiyorum ben. Мен де Машалла. білмеймін. Біз evde Поварешка. Yabancı sizge misafirlikке келсе, siz onu birinci olarak nasıl milli yemekten söyleyecek ediniz? Ханум. Oo. Bu benim en sevimli aşım. Көбете.
Кобете бу. Самса. Шаурма. Какое блюдо нашей кухни предложили бы иностранцы в первую очередь? Чебурек. Янтық болсын. Янтах? Янтық. Ама сармалар, долмалар башка миллетлерде да бар. Onun için янтық ise bize yakın. Belki çevirek Olsun янтық. Эгерде бізім қырым татар емеклеріміз футбол командасы олса, кім капитан олырды, ве кім қапыларда тұрарыды. Вратарь бурма, нападение кебаб, на защите бір Қаймақ. қатық. Қатық. Мына бурма, қатық, кебаб. Ве капитан шампур. Капитан. Чеберек. Олзын чеберек. Вратарь. О, вратарь. На воротах бу. Янтах бу. Капитан. Менде нападающий оладжах. Самса. На воротах менде шорба. А менде на воротах оладжах сарма. Белле қырым татарлардан кіммен берабер бір күн кечерердіңіз. Номан Челебиджихан. Аслыда озыны да құрбан етті біздің халқымыз үшін. Мен білесем Исмаил Гаспринский. Біздің халқымыз үшін, меденетіміз үшін пек чоқшы епті. Рустам Куртмеметов. Твой бабашка. Birinci xanlardan birisinden. Сізін севімле қырым татар артистіңіз бар ма? Ең чоқ бегенген артистлер арасында мен бегенем ержені мына Ситаблаға Меметов, оны ерларыны. Эталон мужественности, айтсақ та. Мен асыл да Савлия Речепованың ерларыны пек севемді немеге. Ве мен да зиманеви яш ердиларындан пек севем Диляра Тюкенжіні ве Фатма Джапар. Машалла. Егер де сіз бұны бақасыңыз, сіз менің ерегімде. Эмин Куртмеметов. Мен жазовый вечер. Жазовый қатнадым. Ве онда о ерлады, о пек güzel ерлады, пек бегендім. Enver İzmailov'unu beğenim. Çalganını. Интернетте бірінші риджаныз. ГДЗ. Что такое каракульча? Ну, мені бірінші запросым еді, чүнки маңа узи еткенде юрегіме. Айтлар, сіздің юрегіңіз той ерегінде каракульчада. Ве мен істедім білмеге недір о каракульча мені. Yazып бақтым. Лунтик. Ютуб. YouTube. Vay. Benim de akılım. Belki en birinci değil ama bu günde birincilerden. Bu benim dostlarımda, komşu dostlarımda internet var idi, bizde de yok idi. Son vardık, hiçbir şey meraklandıraydı. Akılımda biz deniz ana gerçek mi yok mu bunu bilmeyi isteriz. Akılımda. Қырым татар той ақында фильм олсайды. О насыл жанрда олыр еді? Боевик. Мен тек аран асыл олам кімерде қырым татар тойларда. Мен сізге айтарым, бұл оғадар жанрларынан бай бір мерасымдыр. Анда драма істесеңіз, драма бар. Трагедия істесеңіз, о да бар. Комедия еңгілікнен. Қанда бақмасаңыз комедия. Ең чоқы комедия. Біріншіден комическая, трагедия, триллер, боевик айтсақ та. Боевик... Триллер? Триллер де олмақ. Ужастик? Чунки свадьба бу страх. Комедия. Ya, ben de bileyim. Belki bu pek sade cevap ama bir komediya. Çünkü rohta bile kaos, şamata, bunu yap, onu bak, bunu yap. Bizim ержиларымыз арасында дүния йылдызларынан бірісінен кім дуэт yapıp olur еді? Мен істер едім көрмеге дуэт Ситабла Меметов эм Монсеррат Кабалье. Ватан дұйғысы найырлаған олсалы. О, ремикс olacak. Мен білесем Сейранаға ве Эминем. Эминем Мустафаева?
Мұны бөледі мүмкін yapmağa. Merak olacak. Emine Mustafa'ya ve Eminem. Oo. Enver İsmail. Hasan Dilam. Coldplay. Coldplay. Oo. Siz Qırımның timsali olarak nasıl meyve ya da sebzeni seçer ediniz? Nar. Nar. Üzüm. Ne sen? Alma. Ne için? Üzüm güzel. Fotolara koymağa. Eğer Ben bunu yakında düşünüyordum. Bilmiyorum ne için. Çünkü şuradaki yaz çok meyve var bizde. Belki de incir. İncir ve nar. Eğer siz film çıkarsanız, o nasıl janrda olur idi? Комическая драм-комедия. Ой, драма-трагедия. То yakında. Yok. Bu toy hakkında değil, fikirler var. Выездной церемония hakkında. Men bilesem melodrama ama anda biraz thriller elementleri olacak. Buna böyle bir şeyler uydurardım. Komediya. Боевик. Ya ne için? Ben Pek yaxşı. isterim. Boyevik mümkün. İsterim ya. Dünyadaki meşhur adamlardan qaysı birini kahvege davet etmege ister ediniz? Nasıl yıldızını çağırardım? Men bilesem Keanu Reeves. Тұрған olsak, men davet eter edim Rocky Balboa. Сильвестр Сталлоне. Bu балалықтан менің ең sevimli kinofilmim ve men ostim bu kinoni bakıp. Filmde bu insan aslında böyle bir sanki bu dünyadan değil. Sanki Kırım'dan, sanki bizimki. Sanki yüreğin Karakulçadan. Coldplay. Eminem. Eminem. Принимается. Qırım Tatar İç Urba markasının adı ne olur idi? Aydı siz Kod kapağı. Ya da anti-maskara. Meryem Secret olsun. Tursik papa. Епек. İncecik. İncecik. Olsun incecik. Жемчуг. İncecik. Qırım Tatarlarını ifadeleyen 6 söz. Serbestlik, vatanperverlik Kan sıcaklık. ve hakikilik olsun. İşkirlik, çünkü teplitsalar İşkirlik olsun. Merhametlik. Gerçekten de men hıyanetlik aytmağa isterdim. Aydı. Dilber, merhametli, akıllı, eşkır, maşallah. Öyle diler. Musafirçenlik. İşkirlik. Kuvvet. Birlik. Onda yaman bir şey söylemeye gerek. Güzel şeyler aytmaya var. Suqlanuf. Ya. Suqlanuf. Bilgine bu sözü. Bu çekimlerden son ne yapacaksınız? Men çalışacağım. Bugün kısmet olsa Bahçesaray şehrinde sünnet toy olacak. Anda bir yüz adam varacağım anda. Ay maşallah bakınız. siz alıp geçiresiz, men beledim siz hem kestiresiz. Eğer de bizge akça berseler, endi kısmıyım. Oynamaya bilmem kim. Жарым deyiklamaya istedim. Ne hazırlan? Ne de olacak? Biz gezintiye varacağımız. Las bir tarafa. İlyas Kaya'ya. Verdiğinizge. Çantanı Da hazırladık. bugünkü çantamız tek gerek. Bilmeyek ne? Laf laf.